ka channel thir tu le ngai thatu zong te chibai vek ule tun tung kan video a chuan Gaza Muslim zahni zette mu manga isuain lar thule Christian anin le thu kan thlir hodona tin heng an mu manga isua in larna an mu hi zan khathil thu thleng vekani hemi chungchang hi Christian channel rang le CBN News ngei poina tar langa heng zinga rin tlak ber tura kan ngai CBN News ina tarlan dan hi kan thlir hawanga an soi angin kan ron ling don ani. In the darkness and despair of war, a light is shining in Gaza, a former terrorist who turned... Lungay na le indo na thimina tuwa mek Gaza chuan enga eng chuak ta. Muslim fiak ni thin. Mase tu na pathian rongbol tu pakhat chuan. Gaza Christian ten rongbol na an nei dana soya. Ti chuan mi te mu manga isua in lar thu soi bokani. Hemi chungchang hi Gary Len chuan a report ani. Amid tragedy and suffering, God is intervening in war-torn Lungay na le indo na tuwa mek Gaza hian pathian ron che mek ani. Gaza mi som nivel chuan an thin lung chu isua ne na an hlana alaman hoi toli. Achan chu an mu manga isua ron in larin aron in puan wangani. Tin an vai hian in larna in angvek an mang tien hriatin an in kuwa an lom em bokani. Te sarda hi Palestine Liberation Organization PLO sniper ni thinin Yasser Arafat a puitu ni. Kum som thum liam ta khan Iso Krista ring tu alo ni towa. He achan sin hi ale khabuzia. Once an Arafat man ti le khabua tar lang bokani. Tuna hian Christian tan puitu Paul Seed of Hope Foundation kai huai mekani. Despite of the destruction that is taking place, heng chiat na le boina na sa takara hian pathianin Gaza Palestinian te hi anrin na ngai tuanon le turle har chuak turin adu nin ka ria Israel ten Hamas te beina an chan le datang hian Gaza rin na le tharau lam thil theng i mudan min sil them ole Muslim tam tak chuan Islam sa khua ain tuna hian kongdang an zong meka harna revival ro pui tak alo thleng thuayang ti ka ring tlatani ring thar tam tak kan nei do ni na lang chu tuna po hian a thleng mekani. As for the Christians, Pastor William Devlin chuan Christian tam tak chu har sana tok mek Muslim te tan pui turin Gaza o man thang ni na soi. The situation in Gaza is perilous. Gaza din mun hi a thaloi na him lo hlea. Tuna hian Muslim maktadoi ni le noi ni vel kara Gaza hian Christian sang khat velan oma. Chungzinga zanga vel chu Greek Orthodox ko fran mi nin zanga dang le chu Roman Catholic ko fran mi ten ni. Tuna hian mi tam tak chu biak in ain khwar me kani. Pastor Devlin hi Kovel Pum Huap Charity Widow and Orphan kai huai tu ni in Gaza po yet lo fo bokani. Pastor Devlin hian Christian tele Gaza a Muslim tam zok chuan Hamas te an khop lo ni na soi. Hamas is a culture of death. They are all about Hamas te thi na culture an ni mi te thi na thlen tu an ni. Chuti rualin mi tam tak te tan pui tur le nun an nei theina tura Christian te an om hi kalom tak zetani. Hebuna tang hian chuak thei ania. Ma se hi kan pi le pu te ramani. Mana tang to in heta hian kan om to a kan chuak don lo. Tin hei kan rong bol na ani anti. He in to na hian Christian te le Muslim te che na in tam takati sia. Chu wangin ei tur in tur le dam doi lam mo na sang le ni. Pastor Devlin hian heng chom do na petura IDF ten an lu tir thuai be sei thu soi bokani. The Lord Jesus is appearing to the Muslims there. He an mang an na le har sana kara hian helait muna Muslim te hena lal isu hi ein puang meka na thok meka ni. Tin pathianin afapa Isu Krista kaltlangin mumanga te inlarna te Gaza ram zong Isu Krista rin na hruailu theinan in pong chun zum zel turin kan tong trai ani. Muslim tam takin Isu rin na an nei theinan I tong trai zelang u. Hei chau hi an bei sei na om chunani. October ni sari tang khan he kan program hi rin om takalo thlir thin te chuan Middle Eastern in tong trai saka in dona thim le boina kara pathian malak na khen zel don ti ka ring tlatani. Tin chu bei sei na chan chin min ron thlen tu Gary Len chunga po lom thu kan soi boke. I tong trai zelang u. Ole tuna chuan amu mga isuron in lara
Christian in letta Muslim pa thu soi hi ilo clear ho le tiang Muslim chung ko tangin ka sei liana Muslim dangte ang bokin ni khata voinga ka tong traya pathian pakhat sau oma a ming chu ala ani ti ka ringklat pokani Muslim kani angin Arabic tonga tong trai ka ziranga ya a chan chu ala hi Arabic anga ngai ani wang nin chu Arabic tong chau chu a hrethiam kan ti ni vanram kan khen huna po he tong hian kan tong don kan ti pokani Persian mi ni in Farsi tong mang maila amanin kan in biak theinan Arabic zir turin tharuk chung course kala gangai pokani tuna ka ngai to kir le hian heng til te kan lo rin na chan ber chu Islam sa kho nuaya hlo na tharau wang ani ti ka hrichu kani ni khat chu ama ang bokin tong traya kalu le ka halai chuan thu pakhat ka hne na lo thenga ka ngai tuwa engwangin nge pathian hian ka sia thiam no tong manga a hne na tong trai tura ati le pathian dik takani chuan Persian mi kani ti a hrelo mi le katia chu ka ngai tu na wang chuan ka nuya sa ti chuan ti hian ka zota pathian dik takani chuan engwangin nge tong dang mangkhera in bia kidu tin tinge ni tin thungai reng soino na ngai tin ti chuan chu tianga tong trai chu ban san katuma chu ai chuan direct takin ka soita zoka pathian hi yom tak takani chuan ka huwa ron in lan ro tin ti chuan ala hne na tong trai ka chol sana pathian nung dik tak ka hne na ain puan hun ka nga tana tanga ni sari nia chuan iswa chungchang mumang ka nei ta that mai maktak main keima chau ka nilo kanu le ka faranu tenen zan khata iswa chungchang mumang in ang kan nei vekani kamumanga chuan iswa chu paper war pati kengin minron pana Africa aram hi lo nia kanu Mary ne na chuan Isua Krista kani heng white paper pati hilala amin ne elham te ne na pero atia amin chu keima kania elham chu ka faranu mingani kanu nunglama chuan kan lo dinga kanu chuan paper te chu la a min pe a Isua lama hoile lai tak chuan ka thang harta jingdar nga alo ritoa chu kamumanga wang chuan ka buaya karil ru chuan tunge Isua chu katia Muslim te chuan Isua chu zol nei tha mangai na zol nei chau angin kan thria kan soifo bokani ma se paper war pani omzia kha enge ni tang tin ka ngai tua chuti lai tak chuan room tanga kanu le ka farnu tapri ka kheta anbula chuan ka tan phei ngala engwai nge tu nang huna te in tra katia an pani chuan Isua an mumanga an mu thu min thrila kamang ang leya in ti tak takem keipon Isua ka muma ka musin khonga in mumang chu min thril teu katia an mumang an soi chuan chuata ka thing thi thlat noka kan pathum chuan kan tap ta hom mai ni engchen ne kan tra ka hrelo ma se pathian enge min mu ti re du enge min thriat ti re du Christian sa ko hriat na kan nei lova Bible la keini Muslim ram anga te chuan mu tu reng om silo Bible hi ol sam takin kan mu ve theilo ani ma se hi kan chanchin top nai ro ni lo darkar nga liam le nu jing lamdar somvela chuan kan thian pa pakhat chuan kongkarun kika in chunga ron lu chuan dokana Persian tong Farsi in ziak ngei mai Bible chu da pathianin athu hril tur chewin min ron tirani ka hril du cheu chu Isu hi zol nei chau ani lo ani chu pathian thu ti sa lo changta ni wana tangin lo chuka nang le ke ta na thi ni ama ring tura ahnen pan tu te tan chuan ngai damna rengani atia kanu chuan athu soilai chu lo pot chata engwangin nge he thu hi ahwa khan min lo fril lo kumnga chung zet kan lo in threto sia atia ani chuan voina chau hian in hne na local turati kani ti na changa chuta kanu chuan nizan khan Isua kan mumanga kan mu veka atia ka thian pa chuan min ena makti takin kan iti chu nge omzia atia kanu chuan ka fanu ka fapa le kei hian mumang in ang kan nei vekani ti na changa chutia kan mumang chungchang kan soipui lai chuan ka thian pa chu thing thi noka dakar chan ve chung zet chu tapa anwa chuan chu mumang tang chuan dan nga vela in haramo
Zingdan nga vel khan karuma o ka ria. Chu o chuan ka fapa thola. Ka thu chu aminate ina thenro. Voin hian min ngai thaturin anin peitoni atia. Hetatang hian peini chung kwa chu chandam kan lo ni ta ni. Christian te rong bol na wang hian Christian na khap be na huna po pathian in mi nuna na thok me kani. Ole khang te kha Gaza Muslims ni vel zetin an mumanga isuan muwa Christian anin ledan chanchin ro pui ta kania. Tin Muslim ten hetiang ang thilmak mumanga inlarna an mu hi. Tun hi avoi khatna ni lova. Kum tam takliam ta tang khan voi enge moza ta lo theng toa. Henga wangte hian an von lai an sa khua chokal sanin Christian an lo in let toa. Tun tu mai ro arwala mi tam takin an mu hi. Thilmak le ro pui takani. He me chung changa hian Muslim tam tak chon thin rim lea. He chanchin tarlan na channel le website rang comment na te chuan an soi sel na sa lea. Channel rin tlak lawani. Website rin tlak lawani. He hi fake news ani. Tin heng mi te hian an sahim na turatan dot an soi ani. Mani sahim na turani chuan adera kan rin na phasan chu Koran poi na phalani. Koran bung som paruk changza paruka chuan ala chuan Muslim tu po asa khuana phasan chuan ala thin urna chu an chung atlak tur thua soya. Ma se Muslim ni reng si ti luina wanga Muslim phasan tura an nor luya. Ma se an thin lunga Muslim ni na lavong tlat tu te chunga chuan a thin urna omlo tur thua in zia kani. Chu wangin heng mi te hian hei hian mangtang kaya ni ante. Heti rol hian Muslim atanga Christiana in le tam tak chuan hei hia tak takani thule mi pui hria ta soi chu a hlo om le thuan soya. He mi te thil ti hi huai sen thaka. An nun nei na tuar thei ti po fereng chunga Christiana anin le chu a huai sen thak an ti thule an lom pui thu an soi bokani. Ole an rin tak tak le rin tak tak lo chu an mani le pathian in kar ni se. He thil thengero a tak takani thule heng mu manga in larna atanga Christiana in letta Muslim tam tak khovel hun sang an om thu Assemblies of God News chuan report ani. Tuntu matan chuan khati zong khani le phose video danga kanin mule theu donia lalpan ompui zel chewro se. Amen.